Kijing balahaban mat I kena skol jong ka JNV nyang bari haga distrik Riboy. Kalapau haga batang na kadaw kibobon kijing duna kum ko umbam umdi. Badbun ki kena skol ru kalayo apang bad amantia hospital ru badan uwe ubrang sya sumar mentah haga ICU jong ka Bethany Hospital Outreach. Haga jingnet jurep ke basendat jong inong tok kubor hadin ka jingyo jing tip ya kibobon kijing jong ki kena skol ka JNV. Lalap bagi kena skul mentah gihaban penon kam nak ke basau bat ban bam mandiru kam tam bagani kejeng ke jujur bah ke porliur nomor kejeng jur uslap bat bun ki benta jong ki jaka jong ki kena skul ru glajot rathai kam tam ke jaka le cabar bat ki beki ha kini ke juga sengi kinong elam ke FKJGP North Khasi Hills District Unit ru hadian bagi liok jeng tip nagi kimeki kpa halor kini kejeng ki bamat ki kena ha skul JNV hanyang bari Kila hiar sekali ke skul banjur repi dala dia balalap sisa ki jingduna ki babon hagani ke skul. Katkum ke siti ujor balapen pau degi kena skul. Kila pen pau ya ke jingbam biang ke umbam umdi bat bagi haban penon kam dek ke basau. Nalor ke jingbam biang ki jakasa jong ki kentai. Bat ki jakal cabar bat ki balajot rathai. Bat ke jingbam ru bonsien kiem da biang ha ke baki yo da kaja ke bakawot. Nalor kini kejing ai gidawai ru kalong di gidawai ke belakut ketarik jong kejing trekam ne ke bela expire. Kila pentip ru ba watla kila ujor halor kini kejing ba kejing don kam ke jakasa jong kish ki bor ke bedai kemi kam tam sya principal. Ndai kini kejing joki kam shimla poi shano shnoru namar kejing kuman jong ki bor peniat. Bat kilong ba wat principal ru juwan tikena sya skul. Ndai ujuan mi shisin lano kam tam tang he kisngi ke bakerpang. Ko berjenjar duk tam ba bunsen ni ko besar ba ka bun ha po bading be jeng siar bun kitab dalam long dah atau dat eru bun bam long kitab jaga berat nyuruh jaga bersa tisha den jongi kam bes bharam kam biang bharam ta asu ki thang ro ka tem baro kan ru sapo hostel nomor ba kiyet kim ben ki persnara ki pankhana ge jaga sum ge jaga sa ki dan mabun thana jaga bading place yang sum habar open ada dan lagi jong yang tu kalau apa ni pasna kita pasna rum taru orang pasna badan pasna lah dia ke bam di ka kasma ka geja ko on ka saur ka geja udai rusma Asyik komplain ki ang badina syarmit ba kumaka ay bun syarmit musat bah buna ka sudah. Halor kini kejing jugi kena skul KFKJGP North Khasi Hills District lengbau Information Secretary ubak Ricky Majau badu Education Secretary ubak Gabriel Sun. Kila penrem jore kejing kuman kibor peniat jo kena skul bat kila ong bakin le AA halor kini kejing kebalamat degi kena. Na kaliang keseng kala dawa mardor negi bor peniat bagi ben shimkya bat kila ong basyan ken salit ben ujor show Deputy Commissioner ka District Riboy halor kini kejing duna ha skul JNV kenang banla ban wengno ya kejing jongki kena skul. वो लोग सुनता ही नहीं है, बोलेगा ठीक कर देगा, फिर जब जाता है थोड़ा देर के लिए ठीक होता है, फिर परमानेंटली तो होता नहीं, सिर्फ टेम्परेरी करता है और वो प्रॉब्लम्स तो टेम्परेरी है नहीं, हम लोग का परमानेंट हम लोग का साथ ही रहेगा। इवन एग्जाम का टाइम में लाइट चला जाएगा, पानी नहीं मिलता हम लोग हमेशा वहाँ से पानी पिकअप करके लेके आते हैं, हम लोग का पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है और लाइट चला जाता है, हम लोग पढ़ेगा भी कैसे, फिर ब्लेम हम लोग को ही किया जाता है। कंप्लेन का जगह कॉम्प्लीमेंट करने बोलते हैं। इवन असेंबली में ही प्रिंसिपल ने बोला था कंप्लेंट मत करो, कम्प्लीमेंट करो हम लोग को। ऐसे भी कैसे कम्प्लीमेंट कर सकता हम लोग जब इतना प्रॉब्लम्स होगा तो। प्रिंसिपल कितना बार आता है यहाँ पे? नहीं रहता है, वो सिर्फ 2-3 बार आएगा, शायद महीना भर घर में ही रहेगा। होम से स्टूडेंट को होने का जगह उसको ही हो जाती है। सर का बोझ था
उन लोग को सुपरवाइज करवाना है तो पहले से स्टार्ट करो ना एवरी टाइम। उन लोग को जो बहुत स्टूडेंट था उन लोग आफ्टर डिनर उन लोग को 11 o'clock तक डाइनिंग हॉल में वहाँ पे पढ़ाता है। ऐसे तो एग्जाम का टाइम में डायरेक्ट प्रेशर रहेगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का हेल्थ भी अफेक्ट करेगा ही। अगर सुपरवाइज करवाना स्टार्टिंग से करो, कंटिन्यू करो, अगर वो हैबिट में रहेगा तो किसी को भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। Kadon ke jingduna hakaliang kumbam undi kumsat kumkling kabam kadi bakat na kasum kasat ke jongki pingin hakaliang KFKGP hakanik sinjam ko binguan sim ni ilalap pengilasaki lagi jongki kuman ba kajing peniat ke school kaduna hadu kata-kata ba kepenong ini ban sungo ba kikena kisam sya ya kata kajing abawan pulih hakanik ke school hajing sya kat ke central school ko ade ban biang bah ko umbam undi kaja kasum kaja kasat ngai peusi bangin lawan hane ngilap man kijing tuna kiba sikat dai kiba solek ran mo hadu ba kaja kasum kumbiang ko ban pe ko nila isir kai ba kajing saw ko hadu ba kang bikin sum rum minut bandir ela ekran te sakawai ba kaja kasa jing kentai jaga sum jaga sat kentai kalong open air mo kalong hapok madan ihap ya sum hakba yada iwe balik sabar kum kintai beliau jing sangi burom hai kintai beliau ngai ba pleng hakni ke school pat kilik sabar along kum balik sabar pathar hakimadan gimandia ti nina kalian kaseng hadin ke jingyo komplain ni kimi pa ilawan hi degi jong khamat nilai bat ba ilayor ko komplain na ki kena school ba kila tho gini komplain sibun mo bapni ba kiyo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba rapun ki balasma tinang ta kaja kalik kai kimdon ki medicine ki dawai ki bala long expired ba ngila alap mo ba pisiahi ki press and media pila yoi ba lagi jong ikman ba ngangit ba pinsa pin iso pertai ba kajing le torti jong kene ke school management pengina kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba depan pe kene ke school ba sobha ba kin penbiang no sen kenang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam juki mo ki jingdon kam ki bakerpang kamtam ko ti nagalang jungi bahaba ngilawan ban pej ban kimi ikani ka school ko hang ni ngi isibon ki jingduna mo te ring ba ki complain ki kimi pa bing layo te halor ka umdi katno ismi ban pej mar ka kalong ka basaw watang magan sumrung ikin jing rai ki kena ni ki habandi ki shet da ka tuhi ka ja da ka ka basaw te kamtam lang ta ki bun ki ba ki jingduna ka ni school kena kalian jungi kembala kerana information sekretari mo dengan num penjong te nakalian jungi ke FKGP te ngin sa pha ka jingtho chau disi te bat ngin sa pe ke ba ki kile